Tapkan kadrı tigi Ulukbek Maripov. Oy, Asılbek Şaripovich gelsin, Asılbek Şaripovich gelsin. Göstü darılayım dep tiş doktor geletat. Tiş doktor kantip göstü darılayt. Şöyle oğanda kanday gana odalardı berdiniz. Ana nemi? Tapkan kadrınar usul bu. Eldik bildik ornağınla 4 ay oldu. Biz süyünüp жүрөбүz barız. 4 aydan beri eldik bildik ornodu. Eldik bildik ornodu. Sadır Japarov prezident boldu. Emi eldik bildik ornoydu. Taza kadrlar gelet. Jöndömdü. Kolundan iş kelgen kadrlar gelet desek. Tapkan kadrı tigi Ulukbek Maripov. Bu bütünдөй revolütsiyaga göz yaptı. Sadır Nurkojoyevичти uyat kıldı bular. Sadır Nurkojoyevич sizdi bular degen провокация алып бартат. Экономикалык кризиске алып бартат. Бул бала бул жумушту тарта албайт. Өкмөт башчылык жумушту алып бара албайт. Колунан келбейт. Адис эмес. Ой, Асылбек Шарипович келсин, Асылбек Шарипович келсин. Адис болсо, иштей алса, кыргыз элин сүйсө, ушул эл үчүн мен күнү түнү иштеп, резинка өттүк кийип, колум менен бок мыкчып иштеп берейин деген киши болсо болду да бизге. Бизге айырмасы жок. Түндүктөн болобу, түштүктөн болобу, Сузактан болобу, Жалал-Абадтан болобу, Таластанбы, Көлдөнбү, айырмасы жок. Биздин ичи күйгөнүбүз ошол болуп атат. Адис эмес. Tiş doktor geletat, tiş doktor. Göstü darılayım dep, tiş doktor geletat. Tiş doktor kantip göstü darılayt. Al julgan dile bilet şakıldatıp. Gösüngdü julup alsın mı? Julunmadı mı? Mına moyakta gösü julungan malдар turat. Mına gösü julunup turat. Karasaňar, gösü julunup turat. Bular biz talkananabız, biz jabırkayız. Bizdin balдар talkananat. Öz bilgenlerin kılıp atışat. Öz bilgenlerinin. Hani kim taap çıktı? Kimdin kadrı olup atatal? Ulukbek Maripov degen. Tetekta özünün nokatta uruk tuğanları jaktırbaytat, jamandap atışat. Ap kelbegile albalan jolotpogula. Atası ömür boyu больницада главврач болуп турган, элди тоногон, ичкен, жеген, үйүнө ап келип алып элди кул кылган эме экен, кул. Эки кишини кул кылыптыр эми. Bütünde Kırgız elin kul kulgantасыңарбы? Ekonomikаны kim karayt? Investorlardı kim tartat? Kim götüröt? Aylık, pensiya, пособия, büdjette nölde barыбыз эле билебиz. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, колдобоңуз. Булардын провокациясына алдырбаңыз. Сизди жөн эле туңгуюкка тыккан атат. Атайлап жазалган диверсия бул. Кыргыз мамлекетине каршы жазалган атайлап bir депутаттардын, чимкиликтердин uyuşkan toptun ataylap жазалган диверсиясы бұл. Ертең экономикалык кризиске такалдык. Мына бары наразы болуп атат, бары. Кыргыз эли бүт наразы. Садыр Нуркожоевич, элдин үнүн угуңуз. Элдин үнүн угуңуз. Кандай күндөр өттү башыңыздан? Эмне деген гана күндөрдү көргөн жоксуз? Кечөө элди аралап, шайлоо убагында кандай гана убадаларды бердиңиз? Анан эми тапкан кадрыңар ушул бу. Bir musurdun arasından aralap durulanан daha bir musurdu ile surup çıktı. Maripov degen tecrübesi çok eken takır bilbeptir. Ce mini ekonomikada işteweptir. Ce ayıl çarba ministerliğinde işteweptir. Bunday kadr emes eken, tüysöňөр kadr emes. Bizdin jogorku keňeş jalan aydamalar, gün karamalar, özünün oyu yok, özünün pikiri yok, özünün ideyası yok. Bir çimkiliklerle oturat da. Bular degeni tiyaktan kanday kamanda gelse oşondoy ele ketet. Bulardın kızıkçılığın ne? Hep tigi Maripov hökmet bolup turup kalsa kagazların, rezümelerini götürüp alıp Maripovga jugurot da erteňçi. Alga göz karındı da Maripovga göz karındı. Büt hökmetin kolunda olat emi. Hökmet başçının kolunda olat. Oşoga koşamat kılat. Al elge koşamat kılgan emes. Eldin kızıkçılığını hiç kaçan bul. Çimkilikler oylogon emes. Bar emes. Barında anday dep aytpayм. Arasında dele bar, patriottor var, özünün oyu emeleri var. Bирок алар tigiler köpçülük kılıp atpayb. Ti koşomatçı, 200'dü
чимкиликтер көпчүлүк кылып атат.